Joget daun iya. Tur sampai ke arandap gitu. Lalentur pisan juga pensil inul. Anjing nyoba naik nggak? Anjing nanti jogetnya gini kos juga. Anjing. Anjing, kayak anakku kok. Lumayan ya, satu karung 10.000. Paling seneng aing mah isur ku jamet teh. Wah, mantep ya. Mantep pisan jukutna rejo. Mbekin sarenengen. Di belah. Pak iya wong mabuk cinta yen awan kelingan yen bengi katon bae ni mata tuh pucuk nanti nek. Jada teh sia, aing naik sepeda teh ka bener. Ya maaf ora pite blenak mau ucur ante nek wong aku tak ora sabaran. Gandeng lah sia. Tumpur mah. Lah nyawat gaya ya. Ya gondo aing teh keur disuruh ku Pak RT jang maraban bena, lumayan upan 10.000. Sia malam nyeburkeun aing ka cai. Mari sih. Ya wis ora, isun kan wis jaluk maaf. Aja nyewot bae. Tai pokona mah Allah, ayeuna mah pokona pangaritkeun. Tah jukut jeung harita lanjutkeun ku sia. Ayo nyobaan dia katagian. Lol. Jana. Aji udah. Wah ya jadi deh. Wah ya asap budak. Jadi ya tang isukannya. Woi Maidan. Woi, kenapa pengangguran? Harap jaga ngomong teh seket pisan. Aji kena deh bujang tanggung joget-joget kitu turun sampai ke handap. Aisyah nah papasan kita juga muning bule. Kirik wis tapi teh ucur antene nabrak uwong disuruh ngarit dasar tumpul. Jadi kiau aing kan disuruh ku PRT ngarit diumpan 10.000. Aing keur ngarit teh nya keur mau karung. Ditabrak ku si gondo kacuban kawangan. Jarah. Begonya nih mah, sebenarnya nggak tarik sekalian kalau ngitinya nih kajian cai. Ya ulah atuh kenapa bang ceburkeun bareng mah anu ngarit. Aing mau menang duit 10.000 baik. Ya, nyaluk. Yo nyoluk. Ada congol. Tapi uluknya jenius lu. Aing kembali ke laptop. Si anjing nggak ngomong bisa baik. Aing sih tadi nade joget-joget kos kieu. Wah, halus usum. Usum kumaha? Joget kos kieu. Nyeluk yo, tuh kos kieu tuh jogetan tuh halus, ambil orang pae loh. Oh geuning, aing milon tuh. Oh, ente enak salin. Pakaiannya kos kieu. Oke siap, aing Oh, situ. sip lah. Sekalian ke aing bawa si gondo suruh ka dieu. Oh, bawa halus Suruh ka dieu. lah. Sip. Mana pakai buluk ya? Turun isi hau. Ya wis, aku mana?
ah. Siapa kawan? Idok joget aing. Kumaha jukut anggeus. Dok, teh suka teh, wis pragat, tebakna. Ayeuna mah mending anterkeun bae ka PRT sakalian, penta duitna. Bayar teh ning kono. Heeh. Ya wis, Kayaknya ka di dieu salin kus aing oh. ya Urang ek joget. joget apa? Joget ciut. Apa teh yang apa? Sampai viral bawa pasukan. Ya siap. Yo. Ya, Tati. siap. Islah, kalau dia gue nggak kos dawa belum berapa izin. Tadi kita, gue sudah dong. Woi, Dok. Woi. Ngapain lo? Joget, mana lu boleh kebetulan kau nana kawan. Joget di mana? Tadi mana? Ya, aku nggak ada bajunya. Gue baju cuma segini. Lo lihat tuh di komrang nggak bajunya? Wah, kurang semua nota bot. Aku anak dawa ya. Ya udah bawa. Ya cukup ya. Ah, gue sini ya. Woi, mana lo bajunya? Ya, Coba gue lihat dulu ya. belum dikit. Anjir, komrang banget nih mah. Wis, tunggu rakin. Buka kau sekonnya buka. Coba gue pakai ya. Tunggu. Baju apaan? Lagi nih baju kayak gini kayak baju orang sawah. Wis, tunggu be supaya viral. Udah yuk. Yuk, makan yuk. Anak kembang. Buat apaan kembang? Menang supaya ayu. Ada aja nih anak. Joget gitu, Bet. Au. 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 Mana deh? Au. Tukang apanya? Au. 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 Kemana? Tak itu mantap, aing seneng kayaknya nih lu. Banyak kurang jadi viral. Viral orangnya jadi jamet, terus jamet. Budak nak kemana lu? Kayak budak nyusul ke dia kau. Oke ngos, aing nyokot tape lah, jam pendinginan. Oke siap. Ini sepi buat. Nggak tahu pada mana anaknya. Wis mancingin nggak gua mau dingin. Tahu sih rambutnya. Apaan yang di rambut lu? Tunggu ya. Wis cocok durung nyong. Wih, cocok durung. Keren lu keren banget lu. Tar lu gua udah. Kita kono lah. Hah? Kita kon. Karo di. Lah cuma gua pakai sisir nih. Kan Wis, tahu. pinter kan? ya. Yo. Tahu gua pakai sisir. Enggak, kalau sisirin gua nggak ada kaca nih. Ya, biar bagusnya gimana nih? Yang bener lu nyisirin nih. Jangan ke bawah, tolong belakang. Api kayak gini, jamet pisan yo. Wis, ya. Ini bukan jamet, ini burger kill. Wis keren. Beda, belakang. Wis yo, oke, manyang yo. Dia. Sampai lo anjir.
betul baik. Aduh. Betul. Oh enggak, sian. Kepala juga bapaan mah. Pot, yang pot. Isi puluk betul. Siap, takut.